پارلمنترین پارتیا دستلاتدار آ نروژ آزاد احمد برپرسی فدراسیونا وارین آ کردستانی نروژ ج پایتخت اسلو میوانی منه سلاو بوده که آزاد که آزاد او مجارین کو ولگل پارلمنترین پارتیا دستلاتدار گرتن دست آنین سرمیزی هلوستا وان چه بو؟ دست پێکی نخوازم سپاسیا قەناتا کوردستان 24 بکەم بۆ ئەو دەرفەتدامە بەڵێ مەمۆستا داخوازیە مە ئەس بینم وەکو شەخص گەلێک گرنگ بووش بەربەیەکیان پێ ڕابوون وەکو فدراسیۆن ئاوارین و وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا ژێنڤال لە هەزار بوون ئەڤالێ مە داخوازیە مە یەکجێ یا یەکەمین و هەری گرنگ بوو مەگۆ لازم وەکو پەرلەمانتەرێ نەرویج ئاعتیرافێ بە سەرخەبوونا ملەتێ کورد بکەت و دوورا ژی ئاعتیرافێ بە دەولەتا کوردی بکەت یعنی مەگۆتە چما ئەم نابینن مناسب دەولەتێک وەک نەرویج دیموکراتی گۆ تەماشای vê قەزیێ دکەت و بێدەنگە ji ber vê yekê مەگۆ لە شەرق الأوسط دبینە مەسەلەن كويت 600,000 بحرين 600,000 قطر 950,000 ولاتن سربخونه يعني چما كرد 6-7 مليون انسان نكارت يعني هما باخ فيجي بيجنا وان حق هي ببنا سربخوا او يكا خالك جي هاري جرينج ابو ياد دوا او جي انه بارتيان مظن يلنا برلمانتري نرويج انه بنفسين ده بروجرام كوميتا خوده دعم قضيه كردي ده بروجرام خوي بارتيه دي يعني تايبت اربع در بارتي او بارتيا قوام الجلوان دانشتن ده برلمانتر بون او بارتيا دستهلات عنها بله يعني خلاص سيا مقوتا جو كاربن يعني قنصلي كيفكن جبو قونا او بيتر دانو ستندن الدبلوماسي چه ببت حتى اکونومی جی ده گوچه ببت گلک باش بن و نزیک جی ببینن کلتور ما عادات و تقالید ما بهتر يعني بهتر نرينك وان ليتنك وان كي آزاد اف داخوازين وي جرين باشا هلويستا وان شبو واش دقوت قاوا كوبا اف هلويست داني نسمه اوان ككي مانيجي وككي عثمان راستي هلوست اوان جي ولو پشتواني دان بخويا كرن و جو بيتر ام دبينن هر بهر يعني دان وستندني كردستان وملتي كرد وقضيه يعني قضيه كردي ام دبينن بيتر بيشت كبه و ام ويتكن يعني هلوست اوان جي افگوت يعني بله بلکه آزاد دخوازم بزانم يعني مثلا کارگریا باندورا روندا کردی جبرگو روندا کردی لنرویجی روندکی برفره تسیلاوی لسیاستا نرویجی چیه لپارتین سیاسی تایبتین پارلمنتوید راستی پارتیان سیاسی اما از وکو شخص دبینم پارتیان سیاسی اربع در پارتی بهتر نزیکه بهتر اهتمام دادتا قضیه کردی خو بهتر نزیکت که يعني دخوازه گهدار به دخوازه داعم به شخو به فترات تالی جی دو پرلمانتر چوبون کردستان جناب سروک جی تدبون و گلک جهن يعني پارتیان دنجی دی تبون از بینم اربع در پارتیا بهتر نزیکی قضیه کردیه اربع در پارتیا انا پارتیا دست حالات انا و درایا گشتی ده مثلا تسیرا روندا کردستانی چاویا که آزاد مثلا مدیا ده درایا گشتی ده ناف خلکی نرویج ده سکنا برانبری پرسا کرد چاویا و روندا کردستانی هون چی کارا راد بنور؟ روندا کردستانی آنها تشتکی نو براستی يعني بکارن گلک جوان من زمانی کردین کوملن گلک کومل چی بونه مثلا لباجاری تروند هایمیل اوسلو چالاکن کومل ناوند انا فدراسیون چی بونه و جی تشتکی نجدو ده براستی دبن سیا کنفدراسیون کردستانی ده و اما از دبینم چالاکن و کارک پیروز دکن و
يعني اب فدراسيون افارين نجدوده مثلا تاسيس بويه بشتي كونفدراسيون تاسيس بو وجناب كاك شفا هاتفيره وسيمينارك تشيبو وزيرا خارجيات حاضر بو برلمانتر حاضر بون يعني از ببینم هدی بهتر چالاک دبن يعني گرمبونك دناف راوندا کردستانی چی بو يعني ناف بله کۆمەلایە گرمبونک ناو روندا کردستانی سر استا اروپا جی چی دبه و باورم دمکی نزیک دا کنگره روندا کردستانی جی لدارت که باش بویتن که آزاد احمد در پرسی فدراسیون وارین جن نرویج الگلمه